Ćao ljudi, pre početka videa bih vas zamolio da kliknete ovo subscribe dugme sa zvoncetom i ovo like dugme da vas ne bi udarilo u lice. Uživajte u klipu. I ćao ljudi, dobrodošli na kanal. Danas sam tu da bih vam pokazao kako skinuti Audacity, kako namestiti i kako snimati zvuk preko njega i tako ćemo pokazati neke male stvari, kako skinuti Autotune, staviti u Audacity, kako poboljšati zvuk da se čujete perfektno i da ne, bez odugovlačenja da krenemo na video. Dobro, prvi step 1 koji treba uraditi je da skinete Audacity, znači idete na audacityteam.org sajt, bla bla bla, krenete download Audacity, skinete ga u kompjuter i što se tiče prvog stepa, završili smo. Drugi step, otvorite ga. Zatim, šta treba uraditi? Prvo što uđete u njega. To je, stavite vaš mikrofon i stavite ovu stvar, na primjer, pošto meni speakers preko slušalica, ali pošto vama možda neko ima slušalice, stavite slušalice, a meni je speakers preko zvučnika. Dobro, sljedeća stvar je vrlo jednostavna, a to je da snimite zvuk. A to se radi na ovo veliko crveno dugme, ovo okruglo, lepo, crveno, sjajno, prelepo dugme. Samo kliknite i pričate nešto i pozivite dobrodošli na kanal, danas ću pokazati kako skinuti Autotune i bla 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 i stopirajte. I kad ste stopirali, u stvari da, ljudi zaboravio sam prvo kažem. A to je to, kad počnete snimanje, neka on prvo malo ide sam, evo gledajte. I zatim počnete da pričate i pozivite dobrodošli na kanal, danas ću vam pokazati ovo, ono i ostavite malo na kraju, tako da biste čuli kako, ako ima neki noisy koji vam smeta, evo. Ajde. Kreni. I zatim počnete da pričate i pozivite dobrodošli na kanal, danas ću vam pokazati ovo, ono i... Eto, vidite. Zatim, kada ste tu radili, prva stvar koju treba da uradite, selektujete ceo ovaj početni deo. Zatim, kliknite Effect i kliknite Noise Reduction. Kliknite Get Noise Reduction. Sve zaokružite, kliknite Effect, kliknite opet Noise Reduction i klikćete opet ovo. Kliknite OK. I stavite oglove 12, 6, 0 i 3. Ovo je i Reduct. I samo kliknete OK i on će odmah u celoj to što ste snimali da izbacite dijelove te što su noisy, ovi što vam smetaju, naprimjer šuštanje, mikrofon ili tako bla bla bla. Zatim sljedeća stvar koju treba da uraditi, zaokružite sve, kliknete Effect i stavite kompresor. Znači stavite 18, 40, 2.1, 0, 21 i samo kliknete OK. Zatim, kada ste tu radili, vidite da se to promenilo odmah. Kliknete opet Effect, scrollate malo dole i nađite limiter. Zatim, kada uđete u limiter, stavite, ja sam stavio na 6.0, sad vidite kako vam odgovara, ako na primjer mikrofon ili to je glas odjednom pređe granicu, na primjer kada izdere se nešto i odjednom pređe tu granicu kao na primjer ovdje što je bilo, što liči i samo povećate, ja ću staviti na 6 pošto meni to odgovara. U stvari smanjit ću malo zato što sam ovdje pričao, ne snimam pesmu tako nešto, bla bla bla. Stavite hard limit i kliknite OK. Vidite, to će vam ga odmah smanjiti i to kad vam se glas pojačao u nekom delu, to će ga automatski smanjiti. Dobro, sljedeća stvar je da normalizujete ovaj zvuk da bude normalno kao i svaki drugi zvuk, kliknete normalize i kliknete, to je efekt i normalize. Znači ne dirajte ništa, neko stane ovako, samo kliknete OK. I on će biti ono normalizovan i zadnja stvar koju treba da uradite je kliknete opet ceo početak, idete Effect, Noise Reduction, kliknete Get Noise Reduction, selektujete sve, opet kliknete Effect, Noise Reduction i kliknete OK. Jer smo mi te zvukove, tu buku, to šuštanje pojačali i sad smo ga načisto smanjili. I evo kako zvuči. I zatim počnete da pričate i pozivite dobrodošli na kanal, danas ću vam pokazati ovo, ono i vidite ljudi kako se odlično čujem. To je to što se tiče toga, a uz to možete i skinuti Autotune. Autotune ću vam pokazati kako ga skinuti u nekim od daljnjih klipova, a sada ću vam pokazati kako da ga ubacite. Znači kliknete Effect i kliknete G-Snap. Zatim, što treba da uradite je kad uključite G-Snap, selektujete ceo vaš klip, to je muziku ako snimate, znači ovo stavite, neka vam bude na 40, ovo neka bude na 2000, ovo neka bude na minus 80, ovo 1, ako se ja ne veram, 100, 101,
1, ovo da bude na, mislim da bi trebalo da bude na, ne, da, na 200, ovo na, pa stavit ćemo ga na 0, 441, znači apply, i tu kad se apply, pustite da vidimo kako se čuje. I zatim počnete da pričate, pozdrav, dobrodošli na kanalu, danas ću vam pokazati ovo, ono, i eto, da bi vam bolje to pokazao, neku na brzaka pesmicu ću da pevam. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Eto, kad ste snimili tu pesmu, uradite sve one stvari na početku i samo na kraju stavite G-Snap. Ajde samo da vam da kažem, neki od vas neće imati ovaj G-Snap, to je svi neće imaju koji gledaju ovaj klip. Tako da morate ga skinuti preko Google. Ako želite da vam pokažem kako se to radi, samo pišite u komentarima, like, sub, share i ja ću vam to pokazati. Znači, kliknite G-Snap, sve ostavite kako ste podesili, idete apply i pustite. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Vidite da ima razlike, tako da ljudi, to je to što se tiče od toga. Ja sam pokazao sve te početne stvari, ako želite znate za G-Snap, ja ću vam to pokazati, samo like, share, sub. Pogledajte moje dve nove pesme, bit će ovdje na ekranu. Tako da ljudi, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, sub, kao što sam malo pre rekao, smaram, znam. I mi se vidimo u nekim sledećem klipu, live-u, bilo čemu, vlogu, ne znam bilo šta, možda čak i pesmi i ćao!